sijui tuliowapa tuliwapa kutuandikia kama wameweza au wamewashinda. Kama imewashinda mtatuambia. Walikuwa wametuambia kwamba wataiweka hapo juu kila yote anayotazama. Ngoja tusome. Naona haikubali. Haikubali. Tusome Yakobo ibice 20. Tutasoma Yakobo. Musomyi naba yihuse. Usomaji ataandikisha. Dusomera umubwiriza ibice 5. Atasoma Mhubiri sura 5 shairi ya kwanza. Atafikia mstari ya 6. Tunasoma izina la Kristo. Ntukitire kubumbura akanwa kawe kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishusho yo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya make. Inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. Nuhigira Imana umuhigo, ntugatinde kuhigura, kuko itanezerewe abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Uhiga umuhigo ntuhigure, birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe ucuruza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafutitse. Kuki Imana yarakariye ijwi ryawe ikarimbura umurimo w'amaboko yawe? Nk'uko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi, no mu magambo menshi niko bimeze, ariko wewe uje kuba Imana. Simbuka undi nawe nadusomera Abacamanza. Mwingine atasoma wa Amos ibice 16. Mirongo 27 ageze ku 28. 27 atafikia 28. Undi adusomera Abacamanza ibice 10. Mwingine atasoma wa Amos 11. Mirongo 29 kugeza ku 29. Mirongo 29 kugeza ku 29 kufika 30. Ndasimbuke asome kwa 34. Mwingine atasoma 34 kugeza kwa 38 kufika 38. Bose bari bahari, kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore ibihumbi 3, bose batumviriye Samusoni abaganiriza. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka ndakwinginze, ibuka, ndakwinginze, mpa imbaraga aka kanya gusa, Mana, kugira ngo ngorere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni ahera afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati, mvane n'Abafilisitiya. Aritugatuka n'imbaraga ze zose, arazishikuza inzu ibidukiraho batware n'abantu bari barimo bose. Abo Samusoni yica n'ipfa rye bari benshi barutaga abo yishe mu minsi yose
34 kugeza kwa 38. Pasuna mfalme wa Kristo. Nuko Yefta aratabaruka aja iwe imisipa yenda kugera iwe umukobwa we asohokana umuntu asohokana ututu dusa n'ishakwe abyiri aja kumusanganira kandi uwo mwana we yari ikirenge nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite uwundi atariho. Amubonye ashishimura imyenda ye aravuga ati ntibabawe mwana wanjye ko umbabaje cyane ko wamagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none nahigiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati data ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka higura kuko wahize kuko Uwiteka yaguhojeje kuko Uwiteka yaguhojeje ababisha bawe b'Abamori. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati unyemerere icyo gusaba ubwo ndetse amezi abiri ngende mpamukane mu misozi na bagenzi banjye ngirire ubukumi bwanjye. Se aramusubiza ati genda aramusezerera ngo amare amezi abiri ajyana na bagenzi be arira ubukumi bwe mu misozi. Amen. Turicara none nasimbuke mwingine asome asafishe ya mbere atasoma Samueli wa kwanza sura ya kwanza wa 11 shairi ya 11 kugeza kwa 15 tafika 17 cyangwa se kugeza kuri 20 au afike 20. Gusoma nami nitasoma Yakobo ibice bibiri na mtasoma sura 2. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba ayacumuyeho yose. Amen. Ahiga umuhigo aravuga ati Nyagasani Nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe ukama umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe kandi icyuma cyogosha ikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Yari yitegereza umunwa we kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we iminwa ye itanyeganyega ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindo ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati ashwi databuja ndi umugore ufite umutima ubabaye ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisho cyose ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura mu maso ye ntiyongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye azinduka
uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli ati kuko namusabye uwiteka. Amen. Amen. Reka twinginge mwene data Ashe. Tutasiru Ashe aombe. Mwami wacu Yesu Kristo, kandi igitare cyacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Waje imbere zawe tukaba n'inyota, none natwe turaguhamagaye ngo uze utugaburire. Dore ijambo rirasomwe, riracyari inyuguti tukamenya icyo ushaka kutubwira, ariko wowe Mwuka Wera usobanura ijambo ryawe, turaguhamagaye ngo uze udusobanurire. Dore umugaragu wawe ahagaze imbere zacu, nawe ni umuntu n'umunyantegeke, tumusabiye imbaraga ngo umwongere imbaraga kandi umuhereze n'ubumenyi, umusige ikara ku munwa we mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Garagara hagati yacu uze utugaburire, byose tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ihire ubusomaji bw'amagambo yayo. Wabariki usomaji wa maneno. Izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Dushima Imana na Tunashukuru Mungu tena kuko iduhaye kwa aka kuwa kanya anatupa hii nafasi kandi akaba yemeye ibitaramo byacu Amekubali, byo muri uyu mugoroba. amekubali makusanyiko yetu ya Imana jioni. icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ejo twari ahangaha Jana tulikuwepo mahali hapa, kumva kumenya igihe cyawe. tulikuwa Amen. nasikia kujua wakati wako pamoja na Mungu wako. Amen. Abari bahari barabyumvise. Wenyewe walikuwa hapa Burya walisikia. twagiye tubicamo kubera igihe, Tulienda tuko na kata ariko kwa ni sababu ya bigari wakati, cyane. lakini ni virefu sana. Ubisomye kandi ukanabyinjira mu Unaposoma na tena unaingilia sana, amagambo ni maneno marefu. twagiye tubica hejuru kubera igihe. Tulienda tukipita pita juu kwa sababu ya wakati. Usomye imbere gatoya Ukisoma mbele kidogo, ushobora gusanga hari ubutumwa unaweza kukuta ya kwamba kuna ujumbe. umugaragu w'Imana Mtumishi wa Mungu igihe cya Elisa wakati ya Elisa witwa Naamani, mwenyewe anaitwa Naaman, yari umugaba w'ingabo, alikuwa mkuu wa majeshi, ariko cyari igihe cya Elisa. lakini ilikuwa wakati ya Elisa. Uwo mugaba w'ingabo Ule mkuu wa majeshi yari afite inenge. alikuwa na Iyo ukoma. nenge yari afite Ile shida ilikuwepo nayo byari bibembe ilikuwa ni ukoma, kandi byari bigayitse na tena ilikuwa inazaraulisha kubona umuntu w'umuyobozi kuona mtu kiongozi ameze nk'uko ego kama vile abayobora na bameze neza. wenye anaongoza Hanyuma wako igihe sawa. kiragera, Wakati ilipofika, umuja wabaga muri urwo rugo ule mtumishi mwenye aramurangira aravuga ati, akamwambia hivi, nyamara rero lakini iwacu mu Isirayeli hari kwetu Imana. katika Israeli kuna Mungu. Amen. Hanyuma biza kugera kuko umugaba w'ingabo Ikafika kwa ule mkuu wa witwaga majeshi Naamani, mwenye anaitwa Naaman, hanyuma nawe afata ibyo yagombaga gufata, akamata yote amabuye y'agaciro yumvise yumva ari inkuru y'umunezero, yumva ari inkuru iri kumugera ahantu. Hanyuma afata ibyangombwa byose, Bibiliya iravuze ngo arapakira akabaki iby'agaciro yote ya byinshi cyane, dhamani mengi, arabijyanirira no kwa Elisa. hapo kwa Elisa Agiye kubona abona araje, akaona anakuja, amubwira ati akamwambia hivi, nataka nipone, nshaka gukira. nataka nipone. Amubwira ati bandangiye yuko Akamwambia eti waniambia uburwayi bwanjye ni magonjwa yangu utaponesha. Hanyuma Elisa uko Bibiliya bivuga Kama vile Biblia yasema, amuhereza amategeko, akamupa amri. arangije kuyamuha, Alipomupa, ariko iruhande rwe yari afite umuja pembeni alikuwa umugaragu witwaga Gihazi. mwenye alikuwa na Iyo uhasomye neza, kusoma kwa vizuri, ugasoma witonda, unasoma pole pole. Naamani yarakize, Naamani alipona, akira ku gihe cyari akapona kwa cyagera. wakati iliyokuwa Elisa aramukiza, Elisa akamponesha. itegeko yanze ibiguzi. Amri alikuwa amekataa. Itegeko ryari rihari uwo munsi kwari kutemera ibiguzi. Ilikuwa ni kutokubali. Yenda se abandi barabizanaga, Wengine walikuwa ariko kuri uwo nguwo yaravuze ati, lakini Paulo alisema nta biguzi
byawe ndi hakuna malipo. aramuhenda he Akamsihi, aramubwira ati nta biguzi nshaka mimi sitakamata malipo. aramurahiza ati nta biguzi byawe nshaka. Sipendi malipo ya kwako. umugaragu we Gehazi Mtumishi wake Gehazi yabyumvise akasikia, ariterera mu mutima akaiweka ndani ya moyo. ibi ngibi iyi ni mari nayicaye. Hii kabisa hanyuma nimepata. amaze kumusezerera Alipomwaga, nk'uko Bibiri yivuze kama vile Biblia yasema, aragenda akurikiza amategeko ariyuhagira hanyuma arakira ariko akiri mu nzira. lakini alipokuwa njiani Gehazi arababwira Gehazi akawafuata. twumvise ku munsi weje yuko Tulisikia haya kwa wakati wewe wa jana eti iyo uhushije igihe cyawe wakati unakosa wakati wako icyo uhura nacyo ni unakuta ingorane. nacho ila tushida. sinzi niba mubyibuka neza. iyo uhushije igihe Wakati unakosa wakati uhura n'ingorane. unakutana na shida. hanyuma abaramukurikiye Kisha akamfuata abaramubwira ati akamwambia, mpereza nipe. bosi aravuze ngo Bosi bimpereze. anasema nipe. hanyuma Kisha asigaye nongere mbisubiza. kisha yahinduye imvugo akabadilisha. yari yavuze ngo alikuwa amesema ngo ugende ariko bunarongera aravuze ngo akasema tena ngo mpereze nipatie. wumvise. hanyuma Kisha Gehazi Gehazi Naamani aramuhereza abantu Naamani akamupa watu, amuhereza n'amagare yo gutwara. amagari Bibiliya iravuze ngo bagiye kugera hirya bataragera ku ihema rye fika kwenye hema lake, nawe yari afite abagaragu naye alikuwa na watumishi. barabibaka Alikuwa aragenda anawanyang'anya, arabihisha. akaenda kafichi. nyamara umwuka w'Imana Lakini roho wa Bwana aba ari ku bagaragu babo. ako kwa watumishi wake. amen. uko ibyo yari ari gukora Ile byose yenye alikuwa anatenda yote imbere ya Elisa mbele ya Elisa, byagaragara mu televiziyo sio inaonekana kama iri kuboneka yenye ibyo inaonyesha ari gukora yote byose. anayoyatenda. aragiye arabishe Akaenda kafichika, ariyumanganyije imbere y'umugaragu. akaisaulisha kabisa hapo. Uyehe Gehazi. Unatoka wapi we Gehazi? Mimi ni kuwepo mahali hapa. Nilikuwa hapa. Nilikuwa hapa kabisa. abaramubwiye Akamwambia hivi, burya ntabwo wamenye igihe. haukujua. amen. ntabwo wamenye igihe. Haukujua wakati. cya gihe wagendaga Ile wakati umeenda, amaso yanjye macho yakuye. yangu yalikuona. amen. erega ijisho ry'Imana riri ku Jicho la Bwana liko kwetu. amen. Amen. hanyuma rero Kisha baramusha akamwambia, kuko utamenye igihe kwa sababu kuko wahushije igihe. kwa sababu umekosa wakati. ibibembe byari biri kuri Naamani Ile ukoma yenyewe kwa Naamani itakuingilia wewe. Bibiliya iravuze ngo Biblia yasema guhera uwo mwanya tangu ile wakati bya bibembe byari biri kuri Naamani biba bigiye kuri Gehazi. kubera iki? cyari igihe cyo kudafata ibiguzi ariko Gehazi we arabifasha. akaichukua. guhusha igihe ingorane. Kukosa dusubiye inyuma gatoya. nyuma kidogo. igihe Imana yari igiye kwa Loti, Wakati Mungu alikuwa anataka aenda kwa Rutu hari Sodoma. hapo Sodoma, turi kugira ngo tuvumbye abatarabonetse ejo. tulikuwa tunaonjesha wenyewe Imana yagiye hari Sodoma. jana. Wakati Mungu alienda Sodoma kuganiriza Loti, akamwongelesha Rutu, yari yamaze gutata, alikuwa amekwisha yarangije kubona ibiri kuhabera byose, yote anayotendeka hapo umutekano wabo kabisa. mukeya ubonye, ameona iragenda ijya kwa Loti, akaenda kwa Rutu iramuganirije akamwongelesha, ati burya rero ni wowe ugomba gukira muri uyu ni mudugudu, wewe umeyuta ukiranuka. kwa sababu umeona hanyuma abwira abantu babo. ambia watu wako. Nuhasoma neza Soma vizuri. Bibiliya iravuze ngo aragenda koko nk'uko Akaenda. ba bamarayika bamubwiye, Ile wa malaika wamemwambia, abwira famili yiwe, akaambia abakwe be n'abakazana. Amaze kubibabwira abamenyesha ubutumwa. akawajulisha ujumbe. Bibiliya iravuze ngo Biblia yasema baramusuzugura, wakamdharau, baramugaya, baramugaya. baravuga ati ibyo uri kuvuga ni Akasema yote ubusazi. unasema ile Erega ni kuri uchawi. twebwe Kwa sisi ibi twizeye ni ubusazi. tunaamini ni uchawi. Imbere y'abantu bigaragara ko bigayitse, bigaragara ko bifatika, ariko ni iby'ukuri. Imana yabiduhaye ntihabwe icyubahiro. aho ntabwo ariho turajya. Hapo sipo tutaenda. neza Yakobo, Tuliona Yakobo, tubona
Esau, tukaona na Esau, tubonye ibyabaye, tukaona yote yaliyokuwa kwao, birongera biba no ku na gisi ilikuwa kwa mmoja na umwe yahushije igihe mmoja alikosa cyo kwa wakati guhabwa umugisha. ya baraka. Na hari i Na Sodoma, hapo Sodoma, igihe cy'imbuza abantu bahushije igihe, wakati umuriro urabasatira, walipokosa umuriro urabatwika baraca. Kubera iki? Igihe cy'imbuzi cyare barabwiwe, babwirwa kuburirwa, ntibyashoboka, barabipinga. Ariko igihe cyarageze, umuriro uraza urabatwika. Amen. Imana yacu, Mungu wetu, iyo igiye kuzana urubanza, wakati anataleta hukumu, ibanza imbuzi, anaanja kuharifu. Amen. Reka twihutire mu by'uyu munsi. Ngoja tuharikishe kwa maneno ya leo. Badusomeye amagambo menshi, wametusomea maneno mengi, twabisomeye hamwe byose, tumeyasoma limoja, twari kugenda tubisoma uduce duce, tunasoma vipande vipande, lakini masaa 3 inakuwa nihangane iminota mike ndabamvuye mbeleni, dakika chache itatoka hapa. Amagambo tugiye gusoma, maneno tunataka isoma, tugiye kwiga huyu munsi, nayo nataka jifunza leo. Amagambo ari kuvuga maneno yanayosema hivi: umuhigo, uliti, umuhigo wahidiye Imana, naziri ulio ahidia Bwana Mungu. Amen. Sinzi niba mwabisomewe, mwabyumvise, kama mmeyaelewa. Twabisomye mu Bacamanza, ndani ya Waamuzi, tubisoma muri Samueli, ndani ya Samueli, basomye mu Mubwiriza, ndani ya Mhubiri, ibice 5 umurongo wa mbere, sura 5 shairi ya kwanza. Twagiye twumva ku bijyanye n'ibintu, tunasikia naziri, siko bimeze? Ndio hivyo, ni ibintu bijyanye n'imihigo, ni vitu vinafatana naziri. Naziri zao hatubwiye ngo naziri haya ndio wasubira kwasoma ibice 5 umurongo sura 5 wa mbere kugeza kwa 5. Sura 5 shairi ya kwanza ni ibijyanye n'imihigo gusa, ni naziri tu peke yake. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ntukihutire kumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishusho ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Amen. Rekera acyako, ntukihutire kuvuga, usiharikishe. Mwari muzi yuko ulikuwa unajua ya kwamba icyo ubwiye Imana chenye unamwambia Mungu wewe ushobora kukibagira. Wewe unaweza ari kiyungu yakanwa, lakini unapofungua kinywa Imana itishyiraho sinzi yake, hapo anaweka muhuri. muremera ko ari ukuri, mnakubali kama ni kweli. ni ukuvuga ngo niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ntukihutire kuvuga, yasema usiharikishe kwa kusema. Bisabye ngo icyo ugiye kuvuga cyose, niba ugiye kukivugira imbere y'Imana, ushyizeho umukono kandi uhamanye n'umutima wawe yuko icyo kintu ari kile kitu ni cha kweli. Mwihangane nimusinzire, sinzie mu minota mike cyane, dakika chache tu peke yake, ndaba mvuye hanga, mimi nitaondoka. icyo umuntu avugiye imbere y'Imana chote unachokisemea mbele ya Bwana chote Imana igishyiraho umukono, Mungu anakiweka muhuri. Ni byiza cyane, ni vizuri sana kuvuga ikintu uhamanije n'umutima wawe, kuko niyo dusaba Imana yacu ni Imana wetu anasikia. Twagiye twumva amateka y'abatubansikia, historia ya waliotutangulia, basomye na kiriya gitabo cya Samueli, tulisoma katika kitabu ya Samueli, soma ku nkuru ya Hana, tukasoma kwa Hana yari mushiki wacu. Hana alikuwa dada yetu, nta rubyaro yari afite, hakuwa na uzao, abaho ngaho akaishi hapo, ariko umugabo we, bwana yake, umugabo yari afite bwana yake abagore babiri na wake wawili, umwe yarabyaraga, mmoja alikuwa anazaa, mwingine hakuzaa. Ariko bigeze kuri Hana akakuwa tasa. Hana igihe kiragera ntibyamunezeza, ibyo umugabo yamuhaga byose ntibyamunezeza. Erega nawe ntibyakunezeza udafite urukundo, ntabwo byakunezeza udafite amahoro, ntabwo byakunezeza ubayeho ubuzima bw'imesaje udafite ibyishimo. Hana rero yaburaga umwana. Hana alikuwa na mtoto. Twumvise yuko abana b'umwuka
ari ba byishimo, ari ba kwirinda, ari ba kwihangana, ari ba kugwa neza. Ayo mazina yose murayazi. Amen. Nkuko tuyasanga mu Bagalatiya, kama vile tunayakuta ndani wa Galatia. Tunaweza yasoma ndani ya Galatia ibice 22 ibice 5:22. Sura 5:22. Yego. Murakoze. Mushaka mwahadusomera. Akasoma hapo. Mbe kuri abo bana b'umwuka mbese. Usikie kwa bana nibo dufite. Wa kiroho. Sibyo. Abagalatiya. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Amen. Abo ni abana, wale ni watoto. Amen. Abo ni abana, wale ni watoto b'umwuka wa kiroho. Iyo udafite muri abo bana, wakati hauna wale watoto, ufite ikibazo cyane. Uko na shida kubwa. Ufite ingorane cyane. Uko na shida kubwa. Ufite ibibazo. Uko na shida. Umeze nka Hana. Uko kama Ana. Uri ingumba. Wewe ni tasa. Nizo ngumba z'umwuka. Tasa za kiroho. Nubona umuntu udafite ibyishimo, mwenye hana furaha, kandi ari mwenezi, azaba ari ingumba. Nubona umuntu udafite umunezero, kandi ari mwenezi, azaba ari ingumba. Nubona udafite kwihangana, kandi ari mwenezi, azaba ari ingumba. Atakuwa ni tasa. Hano rero yararanda, alikuwa hapo, ariko abuzumu, lakini akakosa mtoto. Igihe kiragera, wakati kafika, afata umugambi. Akakamata shabaha. Ijambo turiho, neno tunayo, ni umuhigo wahigiye Imana. Naziri ulio ya Mungu. Amen. Afata umugambi, akakamata mpango, amaze kumfundika neza, alipo kabisa ufunga vizuri, tahiga n'umuhigo, akatoa naziri. Mana, Mungu, ndagusaba na kuomba, ntumpereze umwana, ukinipa mtoto, nzagutura uyu mwana, nitakuletea uyu mtoto, azakubera umwana, atakuwa mtoto w'intangarugero kabisa, kandi igihe nikigera ukamumpera, na tena wakati ukifika uzamuzana imbere yawe. Ndi kubona Hana ukuntu afite agahinda, ndi kubona ukuntu Hana abuze amahoro, ndi kubona ukuntu Hana ari kurira kubera kubura umwana. Igihe kigeze, Hana umugabo waramubona, bwana yake amubonye, alipomwona abona yasaze, akaona kabisa amechawika. Iyo hari icyo ubura mu buzima, wakati kuna kitu nakosa ndani ya ni ngombwa ugomba kumera nk'umusazi, ugomba kubura amahoro kubera hari icyo ubura mu buzima. Amen. Hanyuma rero Hana yarafite agahinda, alikuwa na huzuni ku buryo naho yicara, nafasi alikuwa anakaa, yariraga, alikuwa analia, naona machozi na naona kabisa atikiwa byishimo mfite. Mungu sina furaha, nta munezero, Mungu sina furaha, Mana nta mahoro mfite, sina usalama, babarira, nisamehe, nipe nami mtoto, nimubona nikimpata nitamleta kwako. Hana analia, umugabo waramubonye, bwana yake akamwona, watekereza yuko Hana ari umusinzi, kama yeye ni mlevi. Hana aramwambia ati, akamwambia, mgaragu wangu, mtumishi wako, mjakazi wangu, mjakazi wako, mimi sio mlevi. Pastor akamwona, kandi baramubona, wa makuhani wakamwona, dada mwenye anakuja kanisani kila wakati. Iyo byakugeze, wakati iby'Imana yuri kumva biri wakati ya Mungu biri kukwanza, mambo ya Mungu ndani yako, unakuwa kama mchawi. Amen. Ujumera nk'umusazi, unakuwa kama mchawi. Rero kisha dada alipokaa hapo, ego analia, Mungu, 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 Mana nyeneki, Mungu nataka, Mana ndakira, Mana Mungu. Hanyuma igihe kigeze, kisha wakati ulipofika, kandi bamubonye, makuhani walipomwona wakamwambia hivyo, inawezekana unakuja kanisani, bambwira kirazira kabisa umujakazi wawe yuko jya imbere y'Imana nasi na nimelewa. Kwa mugani n'aba mu buzima,
nami kabisa sindabona umufurera azame yasize bado sijaona ndugu ngira ngo n'abazima bazikocorera iyo ngiyo na wananya wanazikunywa zinaziyo ariko nta mubyiringwa sindabona umuntu imbere y'Imana yasize mwenye anakuja mbele za Mungu na amelewa. ubwo rero Kisha bahita bamubwira bati wakamwambia hivi, wasinze umelewa. kubera icyo waje mu Kwani materaniro umekuja naye makusanyiko na umelewa? Mimi sikulewa. ahubwo hari icyo ndi gusaba Imana, hari icyo mbura mu buzima. Iyo nirebye numva hari icyo iyo nirebye numva imibereho yanjye idatunganye Imana, Mstahili Mungu. numva imyifatire Najiona kabisa maisha yangu numva haifurahi. hari icyo mbura mu Kuna vitu nakosa ndani ya numva uhai. nta munezero mfite, Sina furaha. numva nta byishimo mfite, numva nta mahoro mfite. Hakuna usalama. hanyuma igihe kirashya Kisha wakati kafika, babibonye nabo walipoiona baravuga ati kuko ibi bintu inawezekana kabisa. baramubwiye bati Akamwambia hivi, genda, nenda. uko niko Bibiliya Ndio ivuze, vile Biblia yasema. genda Nenda. ibyo wasabye Imana Ndio ya Mungu. ibigukorera. Tendee. Amen. Kubera ko yari yahize umuhigo, Kwa sababu alikuwa ametoa naziri, aho niho hapo ndipo tulipo. kandi ni naho tugiye Na gusubira. ndipo Imana nayo Mungu naye iyo uyitegeye mu masezerano, wakati mnaitegea ndani ya ahadi, Imana irasubiza. anajibu. Murabyizera? Iyo uyitegeye mu masezerano, Mtega kwenye ahadi, Imana Mungu irasubiza. anajibu. Hanyuma Imana iramutabara, Mwisho Mungu akamsaidia, amuhereza umwana, akamupa mtoto byihuse nk'uko Bibiliya kama ivuze. vile Biblia inavyosema. Imana imaze kumumuha, Mungu alipomupa mtoto nawe yubahiriza bya bindi yayihaye. naye akachunga ile Igihe kigeze naziri ajya kuyihiga. aliyapia Mungu. Siko Bibiliya Ndio yavuze. Biblia yasema Twagiye kuri Yefuta. tulienda kwa Yefuta, Yefuta nawe Yefuta nawe yari afite ikibazo, alikuwa na shida, afite ikibazo, yego na shida, intambara zari nyinshi ilikuwa cyane, nyingi sana, kandi akabona yuko na tena naona utazifatira umugambi kamatia mpango utashobora kuzinesha. hawezi akazishinda. Hanyuma Yefuta aravuga Kisha ati, Yesu Mana, akasema, Mungu ngiye gufata umuhigo na kugira ngo runo rugamba turuneshe, Hii vita tuishinde, nuko twafata umuhigo. hicho tutakamata mpango. Yefuta aravuga ati, akasema, ngiye gufata umuhigo imbere y'Imana. Ninataka toa naziri mbele Bibiliya za Mungu. iravuze ngo, Biblia yasema hivi, aravuga ati, akasema, Mana, Mungu nushoboze ukiniwezesha gutsinda ababisha abantu nk'abanesha gatabaruka amahoro, salama ikizava mu nzu cyanjye kitakachotoka nyumbani mapema nzakigutanga. nitakutolea. Nitaye niba ari injangwe izaza, nitaye niba ari imbwa izaza, nitaye niba ari umwana uzaza, nitaye niba ari imbwa izaza, nitaye ku icyo ari cyo cyose ikizasohoka mu nzu Kitatoka ndani ya nyumba kikansanganira nikuta nzakiguha. nitakutolea. Imana Mungu nuyitegera mu masezerano, ukikutegea ndani ya ahadi, Imana izasubiza. urumva kandi irakora. Hanyuma baadaye aragiye ku rugamba anaenda kwa vita, ararwanya arasanye. Yefuta arabatikiza, Yefuta arabatikiza, ninduri kubamanura, ninduri kubazamura, ni Yefuta. Igihe kigeze ilipofika arabatsemba bose, arabarangiza. wote akawamaliza. Mbega Imana ariyumvira. Imana yacu Mungu wetu isubiriza mu masezerano. anajibu kwa ahadi. Imana yacu Mungu wetu isubiriza mu masezerano. Anajibu Erega kwa nawe ahadi. yitegera mu masezerano. Utege kwa ahadi. Ibyo uzayisaba byose Mungu yote Imana izabisubiza. atajibu. Amen. Hanyuma Kisha Yefuta aratabara Yefuta akarudi, ati ndatsinze. nashinda. Uwo wari kumanuka Yesu mwenyewe anashuka mlima, anapanda kuririmba. Oh, yo Mana iracyari anatupenda. Ule Mungu Mana iracyari anatupenda. ntiyashobora Hawezi kurahama ntiyashobora kurahama iyo Mana ule Mungu icyakayira iyo Mana ni nziza mwema. ubigaciriye akatia hawezi kosa kushinda safari. oh barabaye 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 cyane. Wepo ile wakati waramanutse mu yule mwuka anashuka ndani ya kiroho, akigera ku irembo Alipofika, abona n'akana ke akaona k'agakobwa
kubaje niweza akasema bakurashe kupiga masasi matibu mufiti hakuna kabisa jeraha Mungu apewe sifa na akamwangalia Unanihuzunisha mwezi ujezi kabisa, huruma za kizazi zikaja. Nataka nikwambie na bado hujaingia nyumbani. Nimemlapia mzee wako na shamba. Unaona kama narudi salama. Unaona umejaribu kujewe na barani. Mimi nimewamaliza. Aliko na imani yuko Mungu eti ikizama itatoka ndani ya nyumba za jitambe kuitolea. Amen. Amen. Biblia muhigo kulamba kutoa zile na usitalipa ina haunge ilapia akasema baba Imana ishimwe kuko ari byo wakoze ashukuru nami kwa kweli sinagaisha Imana ya siwezi zaraulisha Mungu wako. Shimira Imana nashukuru Mungu abana bacu kwa sababu watoto wetu nabo bazi Imana na wanajua Mungu wetu. Amen. Amen. Ufite abana bubaha Imana wakati una watoto yanatii Mungu n'abashitsi baba baje onda wanakuja wao hapo bagasenga wanapiga magoti na Mungu ngoja tukupe cha kinywaji twisi tunaomba unapoona mtoto anapiga magoti kadugu kanaomba. Amen. Chukueni soda unywe. Ni micho y'Imana. Hiyo ni tabia za Mungu. Kisha akasema asante, ngoja mimi nende nilindie ujana wangu. Wakati nilifika Biblia kama vile imesema Yefta akamtolea mutambye birakunda aliyemtoa ukimana kwa sababu Mungu yahitegeye mu masezerano alitega kwa ahadi. Amen. Amen. Turabirangije tunamaliza, reka tujye iwacu. ngoja twende kwetu. Ni kangahe wahigiye Imana? Ni mara ngapi ulimlapia Mungu? Ni bande batanze imihigo imbere y'Imana? Nani wenyewe walitoa naziri mbele za Mungu? Abigeze bahiga wenyewe waliwahi kulapa cyangwa se abatabizi au wenyewe wajua? Ababizi ko guhiga imbere y'Imana kama kutoa naziri kama ni ya kweli kupandisha mkono. Ya nanjye ndi nami nipo. Tugeze iwacu rero, tunafika kwetu. Iwacu ni hehe rero? Kwetu ni wapi? Ugasanga umuntu nasikia mtu anavuza anasema Mungu nunyiriza umwana ukiponesha mtoto wangu zagukorera iki mbere mu rusengero rwe byoroshye ya kanisa zagutura ituro zakuletea sadaka itakuimbia nyimbo ndani ya kanisa. Aho ni iwacu, hapa ni kwetu. Mana Mungu numpura muri Afrika ukinitosha ndani ya Afrika ngeze ahangaha amahoro nafika hapa zaba mu rusengero iminsi yanjye yose zangu zote. Mana Mungu nunyiriza umurwayi ukiponesha mtoto mgonjwa. Mana Mungu nadi nzahora imbere nami nitatubu mbele zako. Mana numporera kino na kino hii na hii zagutura ishimwe nitakutolea sadaka. Mana nayo Mungu naye mvuye kubumbura wakati unafungua kinywa nayirabika Mungu naye anatenda. Imana irumva, Mungu anasikia. hanyuma rero yama Kisha barangiza unapokwisha yako kazi urakabonye ugakoze unapata Mana nzaguhereza icyacu n'itamatu umushahara wa mbere nzawe kwanza nitakupa mshahara kwanza. amafaranga kaza Pesa zinakuja, cheki na kubita mu mifuko nazika. Ona shida zinakuwa nyingi, anaweka nzayihereza y'ubutaha itakupa ya mwezi ujao. ukabura yiranguye Ile una ay'ubutaha nayo yaza kumenya ibirakoresho nayo unafanya na kwenda. kandi Imana wayigiye umuhigo y'uko niguhereza kazi Kupa kazi uzayigurira umuhigo. lipa naziri. Ijambo turiho ni Neno tunayosema umuhigo wahigiye Imana. Ese naziri ule mlapia Mungu uri kuyibuka? unakumbuka? Ese waba ufite ikibazo Una shida nawe wibuke yuko na ukumbuke ya kwamba uhiga Imana ukayihigira umuhigo. ulapia Mungu na Imana witeze umutego. hapo wewe unamtega. Yuhise umuhigo Wakati unatoa naziri Imana ntabwo igihari, yeye icyo ntabwo igisimba. yeye kabisa hata Navuga ati umva, anasema kubera kubivuza kwa sababu yuko uzankorera kama natenda hivi nanjye nami
ninde muri mwe wahize nashira urutoke hejuru Nani mwenye wahize Imana ntiyabisohoza mwenye laba mwenye Imana ntabwo yabisohoza mubakutimiza Imana ntabwo yabisohoza hagira uvuga ashira urutoke hejuru njyewe narahize Imana yarambeshye danganya ndamufatanya nawe ndafatanya nawe tureke duhamagara Imana tuyishyure nibanda nifatanyije nawe kuza kwishyuza iyo Mana mushyira intoki hejuru dufatanye n'uwo muntu tuvuga ati Imana uri Imana idasubiza ntabwo washubije runaka hakujibu fulani Imana yacu irasubiza abantu babyinse amen ngorane zihari rero Shida zilipo Imana yacu irasubiza Mungu wetu anajibu. ariko tujye mu guhigura Twende sasa kwa kulipa. byaduhaye ni byinshi Tupa ni mengi. Imana itugirira neza Mungu anatutendea niba mema. utarigeze unahiga Kama hakuwahi kutoa naziri, hari ibyo yagukoreye kuna byiza mengi aliyokutendea mazuri. niba utarigeze unahiga hari ibyo yagukoreye Kuna byiza mengi mazuri aliyokutendea. wayihaye Ulimupa nini? Imana wayihaye Ulimupa nini? hari ibyo iturinda byinshi Kuna mengi anayotulinda. kugira ngo umenye imbaraga z'Imana Ujue nguvu za Mungu, uzagenda ugere ku bitaro ufike kwenye uzabona abantu amaguru amanitse utaona watu miguu ni abacitse amaguru uzababona wenyewe walikatika, abavuyemo amaso uzababona wenyewe walitolewa iyo macho. ubonye wowe uri muzima Ukiona wewe uko hai, Imana wayihaye Mungu ulimupa nini? ugiye kuri gereza Ukienda kwenye gerezani uzasanga abantu buzuye utakuta watu kujya wanajaa. kubaho umuntu atitemeza ni bibi ni ikigorane Kuishi na bila kutembea ni vibaya. aho hantu tuba dukwiriye kuhagera Ingebidi ila Ukagera yote ku akafika, bitaro. unafika kwenye hari abantu hospital. isonde bahora Na basa wenyewe wako ndani ya umwana zone akavuka akazarinda saa mtoto anazaliwa na ubuzima bwe bwose maisha yake yote. dogiteri akavuga ati Dokta anasema ubuzima bwawe bwose maisha yako yote uzaba kwa muganga utakuwa kwa daktari. tumushima bingana iki Tunamshukuru kivipi? banakubwira ngo ukoma amashyi Wanapokwambia mzee piga geregere unafaa hivi banakubwira ati ririmbira Imana wanapokuambia imbia Mungu hari agatabo nuko nakibagiwe kuna kitabu, ni kwa sababu nimekisahau. ni agatabo keza cyane Ni kitabu kizuri kari kuvuga ngo ngera rimwe gusa kanaposema ongeza limoja baba, kuvuga ku makuru ya Samusoni yanasema kwa habari ya Samsoni. kandi umuhanuzi akavuga ngo Nabii anasema Samusoni ni urugero rw'itorero Samsoni ni chelelezo cha kanisa. Samusoni igihe yageze Samsoni wakati aliyoifikia yageze mu ntege nke alifika ndani ya madhaifu. sinzi ukuntu byabaye Sijue jinsi imekuwa, ndakibagirwa buriya niko byagenze ni vile imekuwa. kuko ni agatabo Ni keza kitabu kizuri, naragasomye ndarira nilikisoma mimi nikalia, amarira araza machozi ikaja. kari kuvuga ku buzima bw'itorero Maisha ya bwose kanisa yote yote, ibibazo tunyuramo intege nkeya tunyuramo mu misozi tuzamuka ndetse n'uko na tumanuka jinsi tunashuka. ariko Samusoni ku iherezo Samsoni kwa mwisho, abantu 3,000 watu 3,000 bamuguze ku iherezo wakamsumbua. yatabaje Imana Kwa mwisho alimwambia Mungu. umuhanuzi nawe ari kuvuga ngo Nabii anasema hivi, nugera mu kibazo ukifika ndani ya tabaza Imana ya Mungu. Amen. Samusoni yakuye n'izo ngorane zose Tana hiyo shida zote, aratabaza ararira akalia umuhanuzi ari kuvuga ngo na arasakuza ijwi rirenga cyane na sauti kubwa. icyo gihe mu gusakuza wakaboko kamwe kari gafashe inkingi imwe n'akandi gafashe uko ari gusakuza niko agasatsi kari kumera uko ari gusakuza niko agasatsi kari kumera imbaraga ziri kumubuza iyo umuntu yihanye cya gihe uri kwihana niko imbaraga zigenda zirakuca ugati mana nagucumuyeho
mana nakoze ibi Samusoni ararira umuhanuzi ari kuvuga ngo tekereza wazia ko bari gukora umunsi mukuru mbona wanafanya bicaye bagose Samusoni wanazunguka Samson mwafasha ngano ndafasha Samusoni ari imbere yabo tekereza uko Samusoni ari gutekereza imbere yabo kana wazia mbele zao ndi kugira ngo nawe ubyibaze nadhani na wewe ugeze imbere yabo mbele ya maadui Samusoni nabo arongera aravuga ati noneho tekereza wazia ko abo bantu wale watu bari kwikina imbere wako wanacheza imbere y'umwanzi wabo mbele ya adui wao wari umunsi w'ipari ilikuwa wakati hapa yo kwizihiza ya kusherekea umunsi mukuru sikukuu w'ikigirwamana ya kiungu cy'ifi cha samaki kubera ikiyo mpamvu yo kwizihiza uwo munsi kwa sababu gani walikuwa wanasherekea iyo hari umwana w'Imana yabaga yaneshejwe kwamba kuna mtoto icyo gihe nabo bajyaga mu munsi mukuru Imana yabo yanesheje noneho bakoze uwo munsi mukuru babitse Samusoni walikuwa wanasherekea na Samson iko ndani ya abayobozi abajenerali majenero bamaze kuza walipofika igihe kiragera umuhanuzi ari kuvuga ati tekereza wazia noneho cyagiye iyo abantu bavuze ati tugiye kwakira ndakaraze kireba ukuntu abantu baba bari guhaguruka angalia kitu watu bari kuraranganya amaso wako wanaangalia Samusoni ngo baramuza yule Samson akuja naragasomye ndababara nikisoma nikahuzunika ndababara cyane nikahuzunika bitandeba nikaangalia umuhanuzi ari kuvuga ati niambia anasema hivi reba uwo mugaragu w'Imana angalia yule mtumishi wa Mungu wanogowa amaso mwenyewe ametolewa macho ya maso yanogowa wakati macho imetolewa nta munezero hakuna furaha naho baguheza ibyo kurya bingana udafite amaso uhita ubona ari ibintu unaona vitu vibaya udafite amaso bila macho ukumbuka turi kuvuga kumbuka tunaongea nta maso afite ikiwa hana macho yajya nteko kundi anaweza kaa ananiwazia hivi ducekerana ibintu bibi kubera nta maso vibaya kwa sababu hakuna macho ureba mugenzi wawe ukamwanga kubera nta maso ufite hauna macho utekereza nabi mugenzi wawe unawazia kubera vibaya kwa sababu macho imekwenda nuwaguhereza ibiryo byiza by'umukara ariko amaso yawe atari macho yako hayavione umutima wawe ushobora ndani ya moyo gutekereza wako unaweza wazia inawezekana ametia sumu uyu muntu ngomba kumwirinda huyu mtu unaweza yaza kumshilinda kunywa amazi utakunywa maji tu pekee nabyumvise unasikia umuntu wese udafite amaso mwenye hana macho ibyo ngibyo atekereza ile hali ndio anawazia utekereza nabi anawazia vibaya tu peke yake Samusoni Samson alikuwa anawazia aravuga ati akasema Mungu aba bagome bari iruhande hawa maadui wenye wako pembeni yangu nisamee kabisa niwaangamize. Ibyo ni byo herezo rya Samusoni, ndio mwisho wa Samson. Biblia iravuze ngo umunsi ile wakati abantu yishe watu wenye nibo benshi urutabo yanesheje mu buzima bwe, urutabo yishe mu buzima bwe bwose, aliua kwa uzima wake. Niwo munsi Biblia ishize siku Biblia yaweka iherezo rya Samusoni, mwisho umunsi na niwo munsi yapfuye. na niyo wakati ariko yikurikiranye amateka ya Samusoni, tunafuata historia ya Samson, nashishikariza abasore naweza ambia vijana cyangwa se urubyiruko au vijana gusoma inkuru za Samusoni, kusoma habari ya Samson, gusoma inkuru za Samusoni, kusoma habari ya Samson. ntabwo wakwifashe nabi imbere hawezi y'abaganga. shikamata vibaya mbele ya Samsoni yagizaga kungu n'abakobwa, alikuwa na agiraga kungu na Delila, akakuwa na baramubuza ntiyabyemera, wakamkataza akakataa, aravuga ati ko biri kose akasema mimi nitamubadilisha. naho Delila yari kwiba, hata Delila alikuwa kwenye niwe bamwicishije, na ndiye yule mwenye acha na uwao, kandi barabajeni mari, na tena walikuwa vijana wenye walioana.
some Biblia neza. Abana Samsoni yigeze Hakuna ntabona watoto Samsoni aliyowazaa. niba hari ubazi nabi. Kuna mwenye wajua Ibyo niambie. niryo ryabaye iherezo Ndiye rye mwisho wake. ku bantu bakiri abageni. Wenyewe Ntandaro ni iyi. Yashakanye n'umupagani. alioana na mpagano. Abajene n'abashishikariza Vijana naweza kawaambia musoma kuwa mtasoma habari ya Samsoni. amen. Reka twihutire iwacu. Sinzi Ngoja uko tuharikishe iyo hiyo jinsi imeenda huko. iwacu rero bimeze biti. Kwetu ni vipi? Ndi kugira ngo mubaze Napenda nikuulize. imihigo. Naziri Nawe twahize mimi imihigo. na wewe tumelapia Mungu, Twarayihiguye. tuliilipa. Imihigo nge nawe Naziri zangu na wewe mbele za Mungu twarayihiguye. tumeilipa. Abatubanjirije Waliotutangulia bonye yuko bahize imbere y'Imana. tunaona ya kwamba walitoa naziri mbele za Mungu, hanyuma igihe cyagera bakajya wakati inapofika wanalipa. wahigiye Imana byinshi. Ulilapia Mungu mengi, Imana yagukijije abarwayi. aliponya Imana magonjwa, yaguhaye imbaraga. Mungu alikupa nguvu, Imana yaguhaye ubuzima. alikupa uhai, Abo mwakuranye barapfuye. mlikomaa pamoja, Abo mwakirukiye rimwe ntabwo bakiri. Abasore mungana bose iyo ubitegereje ni abasinzi gusa. watizama ni walevi, Abagabo tungana bose wanaume wenye tuko kimo moja, witegereje ni abasaza gusa. wote ni wazee. Ababyeyi mungana bose Mama wenye mko iyo ubitegereje ni abakecuru. watizama ni wakongwe. Isi yarabamize. Ulimwengu isha Watanze wapenza. iki? Ulitoa nini? Umuhigo wahigiye imbere y'Imana Nazili uliyoitolea Mungu warawuhiguye. ulilipa. Imana idushoboze guhigura Atuwezeshe kwa kulipa, kuko kwa n'abatubanjirije sababu waliotutangulia twasomye waliosoma icyo bagiye bahigira chenye Imana alikuwa cyose. anawaambia Mungu chote, Imana yabahaye imbaraga Mungu alikuwa anawapa nguvu kandi na tena idutegera ku masezerano. anatutegea kwenye ahadi. Nuhigira Imana umuhigo Unalapia Mungu, ni ngombwa yuko Lazima witeguye kuwuhigura. yeye aiko Kuko tayari, ariyo kwa masezerano sababu ndio ahadi Imana Mungu igeraho. anayo tu. Nusubizwa Ukijibiwa ntukibagirwe Imana yawe. sahau Mungu wako. Impamvu intege nkeya zihari, Kwa nini madhaifu yupo? impamvu intege nkeya Kwa ari nini nyinshi madhaifu cyane, ni mengi? nuko mu mihigo wagiye uhiga Nazili ntabwo wayihiguye imbere y'Imana. ulipa mbele za Mungu. Ugira isoni zo kugaruka imbere y'Imana. haya kurudi mbele za Mungu. Ese unsezeranije inka Kama unanipa wamara kuyinsezeranya hapo ntuyige, utaingia ngome. ejo uzagaruka kunsaba iki? Ja, kesho tarudi utakuja kuniomba nini? Ese nugaruka kugira icyo unsaba Ukikuja njyewe kuniomba nzakiguha. mimi nitakupa. Impamvu dusaba ntuhabwe, Inasababisha Bibiliya kuomba iravuze ngo na kuomba. nsaba nabi. Naomba vibaya. Narindi kubashishikariza Mimi nilikuwa na guhigura imihigo kulipa mwanya imbere y'Imana. manazili zote mlizozilipa. Niba warabwiye Imana yuko kama ulimwambia Mungu ya kwamba uzakorera Imana, ni utakutumikia, igiki gituma utari umuririmbyi? nini yenye naacha? Niba warahigiye Imana yuko Kama ulimlapia Mungu uzicara ugakora umurimo wayo, kama unafanya ni kazi iyihe mpamvu iri gutuma umurimo w'Imana kazi ya Mungu unaikimbia? Niba warahigiye Imana yuko utazacogora utayikoreye mu buzima bwawe bwose, uyu munsi akaba ari wowe uri inyuma mu bandi, Wewe nyuma ya wengi. akaba ari wowe uri kwifuza uko bukeye n'uko bwije kwicara inyuma. Unahitaji kukaa nyuma. Ikibigutera ni iki? Chenye kinasababisha Hari agatabo nasomye kari kuvuga ngo Nasema, mu bantu babayeho mu buzima, watu wenye waliishi ndani ya mu maisha bantu babayeho bakoreye Imana, walitumikia Mungu. nta muntu wigeze apfa Mtu mwenye agaragara. aliwahi kuwa Abantu bose bahuye n'Imana nta muntu wigeze ngo agaragara. hakuna mwenye Umuhanuzi ari kuvuga aho ngaho ngo Anasema, nubona umuntu ari kugwa agaramye ni ikimenyetso cyo gusubira inyuma, kinasababisha ni ikimenyetso cyo gusubira alama inyuma. ya kurudi nyuma. Atari ko nubona umuntu aguye ajya imbere, Ukora mtu ni anafuka ikimenyetso cy'uko akeneye imbaraga, akeneye gutabara, akeneye imbabazi z'Imana, akeneye kwegera Imana. anahitaji
kusogelea Mungu. None bimeze bite? Sasa ni ipi? Kw'intebe z'inyuma turi kuzibyiganira. Kiti za nyuma sisi sote ndio Ni ikimenyetso cyo gutera imbere. Ni alama ya kusonga mbele. Nubona ufite abantu benshi. Ukiona unaokora watu wengi. Bose bari kubyiganira umwanya w'inyuma. Wanakaziwa kwa ukaa nyuma. Nawe uzahita umenya yuko byarangiye. Ujue ya kwamba mashine kuisha. Ikimenyetso cyo alama ya kuanguka. Ugwa utera imbere. Niba ushaka ukesonga mbele. Ni kumwanza vuga ntabwo ari vile nabii anasema sio ushaka nzabibasome ukataka nitawasomea. Usome na Biblia. Usome na watu wazi. Usome na wale watu. Na Mungu bigeza kwa magaramiko. Hakuna mwenye aliamuka. N'abantu basenga bose. Naomba watakira Imana. Nao kulilia Mungu. Baitakira bana iya wakayivu. Abagiye bahura n'Imana bose. Tana Mungu bamwe bahise bajyaga bahishukiza. Wao walikuwa na mu maso habo. Imana sinahangara kureba kubera. Kwa sababu gani? Imana y'icyubahiro. Wewe Mungu mwenye heshima. Bamwe bakayigisha. Wengine bamwe bakaryama ivure nk'abaye. Wanalala huko. Bakaryama ivure bagasenga berekera ivure. Wanaomba. Ariko nigeze mbona kuona hata mtu ugwa anonumvise kugwa magaramika akaanguka hivi. Nawe niba umuzi kama unamuzaba biti mwene data warabese. Abantu bose bagiye bagiye bagwa walikuwa wanaanza mbele. Wako wanasonga mbele. Kanata twegera Imana ngoja tuyihigurire imihigo twahize. Tulipe manaziri. Wahigiye iki imbere y'Imana? Lapandini mbele ya Mungu. Tuhaguruke imbere y'Imana. Mbele za Mungu. Wabwiye iki Imana? Ya Mungu nini? Waisezeranishije. Niwahidia nini? Ni ibiki wabwiye Imana yawe? Nini uliyomwambia Mungu? Ni ibiki wayibwiye ntiyabisohoza? Ulimwambia Mungu hakutimiza.